Musaisia ni na udhocha ngu manyithia tunene ni kwisila nambani tuatumeni mukubi ili 395. Ula unai minista muveani wa Kisomo nthini wa sivitalini inathelile Profesa George Magoha Niwatiwa ni Thayu. Magoha atiwa ni Thayu aendeeye na ukwata uiiti sivitalini wa Nairobi Hospital kumana na mathina ma ngoo muveani maikithwa ni musi wake. Magoha atiwa ni Thayu ena ukuu wa myaka 70 na umwe. Magoha atiwa ni Thayu mithenya mivuthu itina wa kuolotwa ta profesa wa uthinzi kimanyisioni kinene cha maseno mauvoasilikana ula unai minista muveani wa Kisomo nthini wa serikali inavitukie Profesa George Magoha Niwatiwa ni Thayu. Magoha atiwa ni Thayu aendeeye na ukwata uiiti sivitalini wa Nairobi Hospital kumana na mathina ma ngoo muveani maikithwa ni musi wake. Magoha atiwa ni Thayu ena ukuu wa myaka 70 na umwe. Magoha atiwa ni Thayu mithenya mivuthu itina wa kwithwa na ulotilwe ta profesa wa uthinzi kimanyisioni kinene cha maseno. Twambia na mauvo asu mateva ma kwithwa Magoha ethiwa anatiwa ni Thayu.